Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing mi akilat pathai kubor hakabede ba kajing lap ka New Trap Youth Council badon kiba penlong ya kajaka khalai bat kajaka samiet hayodu nakaliang uba signboard nong klau ubade uba in charge ya kathanat hima meliam ulapun pau ya kajing sngosi namar nakaliang jongki kila treshitom ban jurip Henry Kim lap wat lana kapor syakapor kila juong ikinong syong dukan ba kimdei ban samiet hayo penban kidang don kiba penkhen ya kaan Ulaong ba nakaliang ka office jong kathanat hima meliam kan sa shimkhia ban le dak bating e nang ni syakmat bat kiladap ban shim ki kerteng jong kitu kiba sa be an hayo bat nakaliang usiem unsale ek badan kam hak bayade ba kitu kidukan ki bayak halai ulaong ba imat mensngi kade ka jaka bu tiar bat andalamiet ki penlong ka jaka ek halai bat kalong ka e ka ba peningo Henry kin sa shimkhia halor kani ulapun pauru e ka jingsngok men habadan ki seng bhalang ki ba wan ban jurip hapo yodu kalong kum kejeng trilang nak bentak ka baha kamiat bat ka bakhut ka basuba hapo yodu Tehdin ba ngila i ketika kubor laki laka press media haba ki seng halang kilawan ya kaban jurip hamne poyudu kaba kilalap ki nom samir bat ki nom penyakala ki tu kidukan tiada kalian juga ngakum in charge jongka neka office hang ni SDM juga hima beliau yang pertama kacik ngau sik bajur nomor wat adien bagi ngina kalian jangi ngila treshitom kaba ila stom ringkat bat ki nak cikidar kita ki private cikidar ki ba niji ibu manakaski ni julai ban jurep ki rai ni semlap kan but nakapos kapor ni jigwang ni gini kinong isong dukan apa yudu bagi beli ban pelong kecika samir dan rai hi ikum tu kembakalong kile ba kisong ba dan kalian jungi ngin sim ka kabatenge mata bat ngila lep sim ya stol nombor ngila lep sim rui kerteng ciki beliau bah ngin museum sale kepada kam bahade pun bagi tu ka khalai ke baki ongka ongkan mau ka khalai betul kaba imat misi kalau kum kudam dalam niat ki pelong ka cika khalai kaba ngaro ngasu lengo terus ni kadang betul ka cika khalai tidak kalian jungi ngin simkia ya kan ya bangga semua ban pelpau ka cing so keman yaki semalang ki bawan tu kesini lamar lara ki kimlap mungkin ngim ngimlap teh in sa simkia mangi pai tu in sa simkia lang ini dak cinta lang ai bakal kayo ka jungi kan lang ka bakhut busuba bat ka ba like ni kita ki cing ki cingma ki ba adin buat ya kinang song yung sunat kat nomor tu ki ba ya sami tu sini ba kat kuntu report ba kial kat kasi besabe kidan ardukan dan arti kidukan kat nomor ba kial ngalek dah hadian dan yang ladap itu kam ngalek kidan dan langka kidan kalau kejung itu bersama kan bagi khun kiba family kita tinggal apa penting itu sini kaya ka jepun stom la da dang lap su ba kidang dot ba ki ba same Baru-baru dia bagi aja report kalau bawa haban tu sekitar kita kan haban petip situ kita kan ba mdesi ban ai songwai beliau balada kidang ai songwai itu beli bersama itu si bagadar ba usah kantalan itu